Opo. Mali nga naka-on, di ba isa? Okay, so we're back, Arroba. And you're still with yours truly, of course. Dato'y katarakyan nga manong dito. Apo. Manong yun sa Real Sigalo with John Mark Pastor of Operator. Impal sa motor tilayang kasamit ng radio station din Tire, Cagayan Valley, 97.7 Street Radio, Santiago City, Nagsam 8. Okay, giving way to other messages. Ito yung official online text line tayo po. Kada kita tutungag kami nyamay. Patuloy yun, dagi tayo mensahe so over 0915-071-3686. Kung ano si Remilio. Hello mga idol kong FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers entire the globe. Anya tinagdumaan tinarawat ang marigrigat kan narawat ang mayaman. No marigrigat tinarawat, tikonada, kasta atalaga dagiti mat atudan tibisin. Kunana. Ngam no mayaman tinarawat ti ibagada, he give justice to my cooking. Justice to my cooking. Cooking. Kuya kan amak, great ko man tinayang daw ti amin nga taga Banwar. Sa mga guro dito sa Banwar Elementary School, magandang tanghali sa inyong lahat from School Canteen Manager. Haha. Kindly play the song Maulawak Mildred. Ayan. Nalpas na tayo na po ti Maulawak Mildred. Makaulaw. Kuya, kablahon na kami man dito rin sa Luna, Cordon, Daddy, Tony, Mami Bing, Beyonce, Tonet, Dayan, Makmak, Wenang, Athena, kanina ko song Maulawak Mildred. Agyamarag, it's me, Yukilin of Cordon. Ellen Cardenas Garay, the second ko na nakablao man amin nga taga Baluarte, Santiago City nga mga idol. Salamat po. Shout out po na naman. Kung naman dito yung Facebook live na lang. Karubar ka sa manapol tayo Medley Ilocano no the time yo. Watching from Malta, Europe, from Jennifer Shikluna. Shikluna. Hi, ating June, gana yung kal-Alex Abdukol. 1. Yan, magandang hapon. Okay nga Rod, karo ba? Dito man, may sanga sunata po nga may samang kadagiti hapon. Keket ko launay mat. Sabi ko mata makantak tinasaya ata. First time ang June nagiti live. Natititle natin, Agtab Kabilit, kung sa? Dati yung kuna nga Turn Milos. Ilocano version. Lukaya tapet-pet mo waya anak nga gampayang takalawaan katal-talunan kabanbantayan ken agraman kabakiran baam agtaengat iti tangatan tatoy sile anasip nge ay naglidem awan payen tipik saken kired ar-ara paapen biag tinawayan palayo po'y ti angin ket daluyon lakuma ngem anyan ngarapa awan pa'y maris na tatuino mo ketumay taya babilit agandat nat mawayaan mayukrad ti payak na agtayab ti tangatang agtayab ka bilit agtayab ka agturong ka tapangget mo anay gamer idi ugma agtayab ka bilit agtayab ka agturong ka tapangget mo anay gamer idi ugma akariingag lakuman ngada akong nitikanag ragsaken liday biyagen patay lawaket masiray kayat kun amang egan batingting ti simbaan ngim kang
lunaan, rukatandak, landok ang nagkabaludan. Maluktan kuman tuyo yung indak na kapupukan. Tatino mo ketumay taya babilit, agandak na't mawayaan. Bayukrat ti payak na, agtayab ti tangatang. Agtayab ka, bilit agtayab ka. Agturong ka, tapanggit mo na'y gamer, edi ugma. Agtayab ka, bilit agtayab ka. Agturong ka, tapanggit mo na'y gamer, edi ugma. Apo, sa alang apo na awatan, deta nga sonata, edi in-translate ko to Ilocano. At may paigayam data kadagitay talaga mga nakapupok. Apo, iti uneg, iti may nga relasyon, wenno kadagitay something like talagang prison wall nga kunada nakapupok. Kinansyon na ata para iti may nga ubing naadan iti sakit. Ni Elton John, I'm speaking of Elton John, nagkaroon iti sakit nga AIDS, and then kasta nga madimit makarukatan di dyan ti sakit nan until he finally died. So di dyan ti panawin nga nakatakas iso na dyan ti AIDS kasi nga rod kat awan iti fly away Skyline Pigeon awan fly, iti lunas na di sakitan. Ako naman ti lunas awan iti agas na. Ayan. So talaga nga nakakulong iso na. So that's it karo ba? Kat pagrit man damamak nga madama nga mangan Darwin Tiramon da ito ipa-request mo dati Halsema, salamat. Sige bye. Tsaka Facebook. Dapat nagkotot tayo dito eh. Nagkwada? Request. Sa request mo si Siwit Kin Mildred. Kung na ni Crystal Shen Navarro. Okay. We were going to do si Siwit. May dedikar apo. May ruknoy dato. Kadagati iso amin na apong taga Villa Beltran, Ramon Isabela nga umuno na apong nakangagami dati nga sonata. Barangay Arwas. When naikamang na jay kaanakak nga ni Bigoy sa jay Arwas. Dati pinaka-team song da agpapaanag agmalmalam. Okay, happy Sunday. Pakigreet nga po ang family Padilla kini family Conte, kuya, ti kadagiti that madam yan itsage kuya. Apo, madi maawatan. Ana? Dagiti that madam yan itsage kuya ko na nang kablao kat ni Eva Padilla pagiplayman jay sok kisok ko na. Okay. Kuna ulit chinita si ako. Watching here from Egypt. Pabati po sa lahat ng taga Quirino Province. Ayan, magandang hapon sa mga taga Quirino Province. Para naman ni Narcisa Marcos, para guys idol maulaw nak Mildred. Po talagang adol at maulaw. Okay, please feel free to like and share our videos. Napukawang kami about nasuro nga 60 nagbubuyat at 150 and then nag-break kami. Napukaw na mo tan. Hello po watching from Taiwan, from Pretty Roma. Hi idol, pabati naman po ng happy birthday kay Sherwin Alfonso sa August 14. Thanks from Sherdiv Alfonso. Okay nga ro, dapat din nag-request si Siwit.
sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nung lumawaan borboron ko. Sumurag no pagkumanyo, tasa ko dinampaamo. Sent up over my personal number 628.7 times ni Sir Adriano Sabado kakuna na pag-greet man Ariel Perdido after ata sweet sisiwit ko na hanang nga afteron tabakan umadupay imbis nga nasa 600 laeng. Okay, good afternoon Ariel. Imoy ko binisita, igaw di sukot na. Nangitlog si Doa, maam-amaan siya. Nubion yo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maogoman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nung lumawaan borboron ko. Sumurag no ogomanyo, tasa ko dinampaamo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nung lumawaan borboron ko. Sumurag no ogomanyo, tasa ko dinampaamo. Okay, good afternoon Kuyang June. Nandiyan pa shoutout man. Dagita de la Cruz family dit ang Batali Ramon. Time man maulawag Mildred para katakwada. Agiyamanak from Dimple. Di may sakatagiti admin iti FDD. Ako, ayan, kaya nagadumot obrahan ng aminin tatan. Okay, ating siyak ni Lay Villamar. Tay kanta nga sirok sa lamagi. Kunanamat. Kaya, kunan na pwede kita duma dito. Naimbang nga malam yung kuya. Kablawa man nila kay kong Jaime. Nga madama nga aging toy iman sirok ti salamagi nga sonata kuya toy nang kablao Lourdes ti Rizal Santiago City. Thank you, more power, God bless. And another kuno na anya ability ha na makatayag ostrich ngem addan sa pay sa Bali adda kuya Emil data igama mitat nga kanito. Hanga makatayab data. Okay. Umahanap ako ng textmate na girl. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kalatan apo. Hanga da kami da kamatom. O pesa happy Sunday po mga idol. Pakibati nga po yung kaibigan ko nasa Jones, si Daisy Bulan. Idol, alam niyo po ba yung kanta ng Bukal-Bukal? Okay, it's me, Judith nga. Bukal-ukal kasi. Patahanat sa ni Isidro Isabela. Naimbagal daw kanya yung parts. Grit nakmat. Nga madamang agdungdunggag itanga ka nito. Kan grit ko man ni bakat ko. Nga madamang agaw awir. Ayan ti ubing me. Nga karuro na lang idi August 1. Oy, congratulations. Yes. 2018 ni Eastern Cloud Bayang Balacano. Thanks part. It's me again, Jeffrey Balacano from Baluarte, Santiago City. Thanks, FBT Rexoman J. In command.
Okay, good afternoon kay Kuman, kablaawan ni tatay ko, kani nanay ko nga ni tatay Victor, kini nanay Victoria. Nya mo Wala mayaman. Victor kini Victoria. La Consay Itimonius West Rojas Isabela. Agyamanak DJ, agyamanak ti adu DJ. DJ agyamanak ken agyamanak ti adu. Ating JM, pakibati kapatid ko na si Avelin Mariano, FDD Hong Kong chapter members. Happy birthday niya sa August 8. Thanks, Tiado. Pakikanta mo please yung perfect para sa birthday niya. Thanks. Ating from Antinelli Mariano. Ay manong yun ang bangal tayo dito manong mabalin kablao man dagitoy babalasang di kalman so da Wilma Saltat Delia Carino Carmen Ordonez Tita Quizon mabalin nga request 7 inches sagot ko dagitoy kinablawak from Saltat Aringay San Guillermo. You see? Nabasa mo ko ni Sir Hermit to yan? Ano matipay, sige man, basahan. Kuya, pakibati naman ng happy birthday si Ma'am Joy Baroga Manandig. Ayan naman, nabasa ko kay kumare dahita Joy. So, ating ay Zara Tefemfe. Bumasa kalatan. Hello kuya, watching from Hong Kong. Pa-shoutout nga po habi ko sa Saudi na si Mike at sa mga batchmate ko sa SMD. St. Dominic Class 2003. From Zara Tefemfe. Watching from Cambodia. From Ryan Raulo, siguro ito eh. Watching here from San Jose, Santiago City. Pa-shoutout po. San Jose, Santiago City. When? Da kasi ya? Meron ba yun? Di tayo kabisado ti barangay ti Santiago. Ni Limwell Duaman. Hello mga idol watching from Riyadh. Magpakablao man dagitoy ay ditoy. Mga idol, madamang agsakit ti tao manong. Oy. Agpalain kayo, kaarro ba? One. Ano na tayo sa Marno? Okay, iti oras ka kapsa, 30 minutos. Kalpasan iti alauna ti malam. Kat mangisagot kami man na po ti may isang Ilocano classic song. Apo nga kumakong kunatahan na puro barbaron. Dati kat napuluan, Jai Bye Bye. Very simple but we will try to give justice to this song. So para kanya yung apo, nga naman paklan nga padami nga Ilocano. Ito'y tiyempo ti igaaw, ken rabii analinaw. Intanto adwa akas natarnaw, agkanta igid jay baybay. Iti ngalaos nga gagar ko, nudunteng kastoy a tiyempo. Agtugaw kanto dito'y takyak ko, jay baybay ket matmatanto. Sadyay yan aragsak, sadyay awan tirigat, sadyay makalingay, jay baybay ket nalina. Sadyay aniyan aragsak, sadyay awan tirigat, sadyay makalingay, jay baybay ket nalinaw. Ket intanto'y kan kanta, kinalaos nga ayan ayata, danggayan tanto akas gitara, jay aweng tidanong mabumabang. Sadyay aniyan
bagsak, sadya'y awan tirigat, sadya'y makalingay, jay baybay ket nalinak, jay baybay ket nalinak. Okay, manong kablawan man tinabarang aldaw ni bagat ko a lovely iti bagong sikat Alicia ken aglalo agtultuloy agtoy kadwak dito'y trabaho madama makikan kansyon kada kayo request man datay sukisok manong apo nagusar nga miniti ng numero adtoy ko nakit At ano talaga ti San Jose Santiago. O Ayan nanti Gina. Nag-text. apo kata Di damot ti kwantay. Kabanatuan. Santa Fe kung kunan. Okay, Well. dispensarin nyo apo no hami uni kabisado tahang kami mangarot nga taga Santiago. Sire! Baka dapat karanglan nante. Awan. Karanglan Santiago. Whatever. Aha, DJ kablaaw man ti naraman nga pangaldaw ni Insan Doming Fabi ken Celia nga misis na. Request ko man DJ Halsema, sagot ko kada kuwada. Okay, di namin bagat kinatao na. Okay, pag-greet man, Kuya Dragona, Bangus, ken Mari Arlem, Remy, Tuy Comario, Lin Tiranyag. Kunana. Lintiran niya. Daw pati ko na, pabati sa basabali niyo. Oh. Sa basabali. Okay, agdubli-dubli dati textan, apo. Nag-text man idi July 22 manong pero jamet na ngeg siguro siya jay may nga na ganggan na et nga kunang pero haan nga nabasa jay rabi intumingko ti panang buyak ti YouTube ti programa yo minsan busy kasi manong salamat ulit toy pagayam yo ay na ko na okay nagado Watching from the mom. Tayman Sirok Pandiling karubo dedicated to all in Balatong. Oo na, Lawag basa mi City. tayan apo. Anong bang malami dito station? Pakibati nga lahat ng mga taga-Pagrangayan, ang mga Valdez family, Batallones family. It's me, Princess Ira ng Ramon. Got talent. Pakiplay po yung Pasul Kukadi. Hello to Otanes family of Quezon Isabela from Jonathan Otanes. Kuna mo ni Reden Galindo. Kuya pakablawak man ni mama nga ni Julie Galindo. To Victoria San Mateo Isabela. Watching from Brisbane, Australia. Kablawak man iti amin nga kabarangay ko ita San Miguel, Gimba. Nang nangruna kinitatang kaninang ko Boy Romana Fabros. God bless po sa inyo. Pakanta naman ti Mami Miss kita. Ilocano version from Junel Fabros. Katapos na po kanina yan. Nalpasan na po tatay. And ulitin nga ta. Kung naman ni Lani Damasco, kablawak man tayo ingingot ang asawak nga ni Gudugod. Kung naman, Nagsakit. from Itchaga, Isabela. Nagsakit dahil tangan gutugod. Kung naman nila Arnie Talyado, Blessed Sunday Karuwa, watching from Riyadh. Ano mo di mamimiss ko ti Ilocano na datan ta. Kailiw Kantola. Kailiw Kantola. Ulitin taman apo para kadagitay hanuna nga nakawangag pa ay ti Facebook video me. Okay, so here it is. Kailiw Kantola, our version of the song Mamimiss Kita. Apo nga dati na paluwasit na. Okay, once again, para kadagiti kakabsat, kagayam mi apo nga DJ Hong Kong itata, dagiti miyembros kan officialis the 40 Kiduo Hong Kong chapter headed by ating Angie and Junjun Linian, and of course dagiti dun pa yung officialis yo para kada kayo. Kanit kumanen, ti ipapanaw ko, sa mitayan ayat biyag ko, tinak ar-ara paapen, barat arakop mo, lailu ti pereng mo, kentay pudot dagiti bisong mo, kit nagtaeng to'y sipit ko, Kailiw Kantola, biyag ko sikat salda, rigati mga klon ang masapul kun pumakada,
kailiw kantulan, ing-ingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliyak, tudita den na addat panunot ken puso, lagit tinapalabas mo, masasair malmaldayan ka na, yun tuy barukong ko, ngem addalat aragsak na, itiimpaay mo, ayat anapod no, inggat kanibusanan to, kailiw kantulan, biyag ko sikat salda, rigat timangaklon angem masapul kong pumakada, kailiw kantulan, Wow. ing-ingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliyak, tudita den na Rignak amalmaldaan, jak pagkat din makadang, nagtagsantoy baro kung kuwasikakit inagpanawan, na siya at apanag din na, anap ngon marisken rekta, jak mapukaw panunod ko, pintas nuwa na ipaduma, kailiw kantulan, biyag ko sikat salda, rigat timangaklon angem masapul kung kumakada, kailiw kantulan, ing-ingunguten ka, di kan tuwag tanda nagtag subliyak, tudita den nga. kang radyo pagbagam, Kaya ko na, kaya ko nga mga ganan dyan panagpiyok, panagbaliktad di po sa. kailiw kantulan, Diba? biyag ko sikat salda, rigat timangaklon angem masapul kung pumakada, kailiw kantulan, ing-ingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliyak, tudita den na kailiw kantulan, biyag ko sikat salda, rigat timangaklon angem masapul kung pumakada, kailiw kantulan, ing-ingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliyak, tudita den na kailiw kantulan, biyag ko sikat salda, masapul kung pumakada. Adi mo anak ko, apo, di kapo na kano. Correction tape, siomay, apo na gaduman ni pagatang na kanya, kundi baro. Anyway, sige, ganta tamtama dito, apo na gadung ako na. Okay, pakigreet man. Nay. Man ang Eden nga. Am I through with it? Okay. Ayan, hanggang the message na nga personal. So that's it. Thank you so much, Apo. Kada kita'y, Apo, makatutulog nga minin. Sige, Ayan. basa ko lang. Ado dito yung messages. Dito na yung text line nagadong. Okay, pakibati nga po yung binata namin si Emmanuel John Castañeda. Birthday niya ngayon. So happy birthday kang kabalong from your mom Lerma and your daddy Camilo Castañeda. Ayan. Hoy. Ayan. Kuya, para kasi manjay diskumpiyado. Para kadagati amin nga for the kadiwang kong chapter. Salamat po from Ate Ella.
Malagip na pa yung kanta after so many months. Siguro. Ang tagal ng kanta. Okay. Blessed Sunday ka po watching from Riyadh, from Laon, Italiado. Mga pabang-ar, baro kong kanyami, amad adat to'y balasyo taong manong. Agiyaman kami, taadda kasta nga programa yo, pakablaw man di asawak. Ni Mayla, ken agijay duwang babalasitan ko, di dagupan Alicia, agiyaman manong, sok-sok-isok man, pa-play. From Limwell, Duwaman. Wow. Okay, so let's move on to another piece. Ito nga ito request ng Disconfiado para kadugiti amin ang apong managdwa-dwa itipada ng tao. And you are listening to your favorite noontime show kaarubad na kami manon with yours. Sorry, Mano John Sayara si Katuwed. John Magpastol, ito lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsami. Apo, kapapuratan sa launay nga ron. Ay, pusit, napiwak. Oh no, oh no, oh yeah. Tila, ataka. Si tatalekang latatipada ka para suwang dik nga ugali ang dwa-dwa. Dua. Uray no kwarta ti pagsarita anta nasempalat at panunod ko. Tanuan niya ti panang ipagarup ko, kadagiti padak at tao, isumeten ti amok nga inaramid ko. Ken apo, yawa na ti panakilangan lang yan iyo, panakigayem iyo dito'y mo, ngayon pa nga asiyo kumaikatan nyo. Diskompiado, kinaawan talik mo ti padam at tao, ti pawit mo kat dapat aga resibo, pati titignagan gargaraw ni bakat mo. Diskompiado, uri siya sinusika kit diskompiado, pati anak mo no at pasyar gwardyado, magpautang ka dapat dati titulo. Pati katugangan di nakapulos mahiritan, ay nagpuskol kit titarupang, ay kaya't nagkapay nga ilutuan. Ket tinaminsan na nagkirkir sunat kwartuyo, tigam gamit mo inimbentaryo, pinagbalin mo abari kukog. Sino ka ayat ti pagkarob mo, perfecto ka at tao, tasiksik ka at gusto, nalintig ta panunod mo, amin met at taon pagkarot mo, ket neng nagsardeng nagpanunod, binukawan mo lang, kayat mo no, trabahador ket din, at sa sardeng kapunta, agsulsuldo trabaho na derecho, amin na basawat mo basa ang panunod ta, numisam iba ka makakatawan da ka, Ubing no barito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo, tida ko sunada o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing no barito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo, tida ko sunada o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Diskonfiado, kinaawan talik mo ti padam at tao, pawit mo ka dapat ada resibo, pati tigtignay kan gargaraw ni bakat mo. Diskonfiado, uri siya sinusika ket diskonfiado, pati anak mo no ang pasyar gwardyado, nuwag pautang ka dapat ada titulo. Pati katugangan di nakapulos mahiritan, ay nagpuskol kit di tarupang, kay kaya't nakapay nga ilutuan. Ket dinamisan na nagkirkir sunat kwartuyo, tigam gamit mo inimbentaryong, pinagbalin mo ang barikukog. Diskonfiado, kinaawan talik mo ti padam at tao, ti pawit mo kat dapat ada resibo, pati titignan kan gagaraw ni bakat mo. Ubing mo no barito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin akakabsat mo, tida ko sunada o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Ubing mo no barito, bakit la kaya kubo, awan makadanggay mo, amin akakabsat mo, tida ko sunada o galing at daken ka, amin kitaglisino kasta nga agawis ka. Kompyado. Ay, hinalpasan na dyan. Dapat ada tisibo, ano? Asibo nga. Dapat ada tisibo ko na. Imbas nga resibo, nagbalin at tisibaw. Ay, ewan, medyo na taranta mo ba si Balong Datay. Ayan, anyway, po iti oras.
47 minutos kalpasan di alauna. Ano kita laone ka. Kaya dito oras mo sagot ka na kayo iti. Melvin Burquillos Melvin Burquillos Store and Funeral Services. Okay, datapo iti sumarong agubra mang taripato po iti technical department iti programa may iti lang ako 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamayot. iti mo natatay kat ni Brother Prince and then nagsinublat ni Kabsat Melvin. So thank you so much ti panangay I want you kadag ito yung technical Wana, kaya naman ni Irene Orcas. ala Watching from Hong Kong, pakablao man nagita taga Avian, Orcas family, ken Apongol family. Kuya, para kasi man kano dyan kang baby kininanang from Marines Pascual. Kaya naman ni Auntie Conchita Ringar. Good night dito yan, Seattle, Washington. Kakabsat. Thanks for watching, everyone. Kaya naman ni Kuya Junboy Ramos. Pabati man Brother June, ken ading nga Macjay kakaiso ng anak ko nga babae, Isabella Andrea nga agkasangayon ton bigat. Thank you in advance. Watching from Israel, from Red Kazi. Watching from Amman, Jordan, from Pangasinan, from Lolita Baby Pitero. Kapag iti anak ko mo apay nagkulit na nagkarotext Hindi ko na lang. Kumaistabilo kung ano na. Nakita mo nakatidog. Kaya kita nga matamdama. Kung naman ni Florifina Ancheta Idadas, top of the world. Nga po, dedicated to my husband Virgilio. Happy 44th years wedding anniversary. Wow, happy We anniversary. are watching you from Kapolei, Hawaii. Kan taga Rizal, Santiago, Isabela kami dito, Philippines. Oh, asidig laeng. Okay, we'll be doing that time of the world later on after this piece. So, dahil tayo nag-request po ti baby kinineneng, tatipay lang rugi, ingka na ito ta, at dala tayo request ito yung sonata. Ngarod, para kada kayo. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakon matarosanen awanen ni ilukanan nga mamuk idiya panawin ayawanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay sa tupay sang tumaguti ayawanen tingkam misala tabagbaketen tadito'y tenga tagitineneng nagpukauda tinuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti bagbaket kanu bumalse ay napigket. Yeah. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aagda awanen ni ilokana nga mamuki di yun unana ayawanen day di narumpi ano umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalay san tupay sang tumakuti ayawanen tingkam misala tabagbaketen tadito'y tenga tagitineneng nagpukauda hinuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti bagbaket tanu bumalse ay napigket ayawanen tingkam misala tabagbaketen tadito'y tenga tagitineneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti bagbaket tanu bumalse ay napigket ay awanen tingkam misala tabagbaketen tadito'y tenga tagitineneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti bagbaket
tanu bumalse ay napikit. Ay awanan tingkam isala, tababakitin ta dito'y tenga, kagitinening nagpukauda, inuyuda. Ay awanan ti maisala, intarayda, anusan minti babakit, tanu bumalse ay napikit. Okay, happy Sunday manong ang ating pakibati man karuba kung ni Jaya, Jocelyn, Jovi, Martes, Lane watching from Kuwait. Thank you FDD from Lynn Galiste. Ayan, 0966 iso na. Iso nga talagang important nga text message. Okay, hello manong and ating nasantuan nga Domingo kata kayo dito manong kablao man manong datay ibad patag ko ti biyag nga ni Lorimel. I love you darling ko. Thanks manong kunana. May isa pa, good afternoon mga idol. Binabati ko po dito sila Romel de la Cruz at Anton de la Cruz na naggagawa ng kulungan ng manok habang nakikinig po sa inyo. Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Okay, Sir Dave Manti Basul ko kadi para kini Benjamin Hasmin madamang agnitingay kada kayo tattao. Ano naman ni Orlando Fernandez dito ay watching from Canada. Hello po. Hello to dita Canada. Nakasambutak just got off work. Happy Sunday ken kwayo amin naglalog ken nyayo nga duwa aring June and GM from Aida Clinton. Okay. Happy Sunday watching you here in Quezon City from Mary Gonzalez. Kau naman ni Marcelino Kagiwa Dizon aka Uncle Celine. Ano ko na? Lain pag nga malam yung manong June kan amak kasla awan amin na kablaawak siguro tayo na. Kablaawak amin dita Villa Carmen kan pamilya dita Alicia Kagiwa family kan family Dizon kanana. Lain banggal daw kan oras yo kuya kan ading watching from Kuwait from Grayson Aksa. Tinagan na. Kana man ni Oliver Colabong watching from Singapore. I love all your song Manong June and Brother Jim. God bless FDD. Okay, God bless. So, good night, Kabsat Conchita, Manang Conchita LC. Bingal. Okay, this time we're going to give you a last piece for our second set. And please do stand by for our final set later on. So, dito yan na po. Para kiti maraniman na po, huwag man maneho. Sa din naman na po, pagturungan nyo, palawad, padayag, pagmayano na bagatan, itatangkan ito. Okay, good afternoon, Richard Pando de Vera from Kapitan Barako. Na minsan nga aldaw nagbiyahe at jay sentro, ket tilugan ko jeep apang pasahero, naibatang abakan tito'y sango, amano jay balasang nagiyan abay ko. May ayo akman iti imbalikas na kalang lang kanoni Robin Padilla. Isem ko man ket na isalsalumina tain kumpara nati artista. Magusto akman daytoy nga ading tauray mangar archuk magaikat na ti banog tila di kayat tano iprenog maisayo beten dito'y saklot ko anya ket din nga alagnan idiyat dalatangken ngay na nagamatan ketjak meten amalisyan ramay ti balasang akiwar. Ayan, hello Sir June Ken Jem pagritman dagiti taga San Mateo Quirino Isabela, especially to my husband Jerry Batara. Wow. Request ko man ta Ilocano version ti willingly. Thank you from Ma'am Devora Batara. And we'll be doing that after our short break. Kabsat, tanay. Awanan ti oras may kadunga. Okay.
idintadandani kaming makadanon panagit kamiyo makigidgidan kanya kon uray latim magderte adito'y saklot kong tay sumiten piman tinaikambyo nakabatangag ti wild a passenger panagchansing natke nadawel irespetok latatamok a barbareng at ipasahes naket dadaket Magustuak man dayti nga ading tauray mangar artyok makaikat matibanog tila di kayat tano'y prenog may sayo maten dito'y saklot kon aniyakit din nga alagnan idiyatan at angken ngay na nagamatan ketjak meten amanisyan ramay ti balasang nga akiwar 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 Okay, that ends our second set, and we'll be back with more songs and more requests only right here on 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsam Eat.